Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fire brigade Shillong. Hadian kajing khalak no u Dr. John L. Silo rentatiang na kajing pang COVID-19. Kalawan ra ya kajing kendet yaki babon kinong sosnong kajela. Haka babon ro kilapan pau ya kajing do ka bakrao. Halor kani kajing ja kawai na kiseng bahalang kajela. Ka United New Trap Movement kalapan pau ini kaju kajing sengodo ka bakrao. Bat kalapha ro ya ka kubor sngolam syaki bayang hasem barok jong niu doktor. Nakalang kani kaseng kalakan turu ya ka sorkar bahakum kani kapor ba kajela Meghalaya kadang dan hapadang kajing yakon persya ya kunyang jingpang COVID-19. Ka sorkar kadai ban simkia ban penpoi ki marba mardi syaki snong kitau kanang banyada ki pajba na uniu kunyang jingpang. Mina kaseng United New Trap Movement komunikong ning shop ismo ban ai kajing semulam ya kajing kasem jeng Dr. John L. Silo rentatiang bat kamtam aku meni siang daya ka i bai la le nam ka ikam ji i bila le kambha nam ta ka ri ba ka bil jungi di tres tam jungi inum la kala chirsta esuk Dr. Brandon kat ba kayeng kasem jumpi bat paro bi bai kajing ikut persya jumpi tahu ni yang jipang la tremet ban musim oi kajing yo jumpi yo ni yang jipang desi kamdeng igi ka ba kapag inso kala andre kadai halor ka jing tres tam jong pi kuno ban yakun nam taw ni chukman di bang ti nginumla ban eklet ban inai pertu serta ya kerteng kanam jong pi aku kaliam aku muni kapor kani ka jingja pelajar ni akan siang daya baro ni kajing baru kowe kejelai baru kowe ngidak kajing susi bakrau ya kajing duno jungi uni ukur jong kadi bakajak ndri jungi timba ki kam syakri jumu ndre ka basusi ka lomba apa dengan ni kajing jenjar kam tam mot bayin tam kini on tap ya khamet ka jumu kim shimla yo la bakin let bakin on tap tingkat pergi ndre ka basusi ka bakam basusi ka lomba kidon kibriu kibamsha watang manet on tap ya kamet balik tham ya kamet kejadi kum jingja menen kesingi bala jah po mau ba antai hak bang lei dari video si bala long viral ba kimender labun kilami ban khangla balik on tham ya kamet ke jong doktor Silo bang kwa halor dei kei ke bang kwa ban ai si semua halor kani ke jingja kalau batu kapung kani bak sarkar kani bersikya police department kani ban kem mardor ya tigi beliau ka wei bani kong no kolomba kacimpen khan jogi ya curfew ha kajin sha ki ong ba la dal thang ni to kamet kanyang jipang un sapur stu kasnong rei kim te phose ba kumno kat ki bring bala nang lasta kat kajingja mentah ban ya khuni ni kanyang jipang kalong ban shong khap ayin la dami shabar ban dengi kimas nang tade ban keep ya ka social distancing manu meja ni bai nang ta om tang taru hakalor kata ban use kamtam hakum hakani kapor baki di ban shop khap ya ndai magi kat mangilai ngatrajan baro ilai ya kani bakatu ka video baki lang kelum manu ba spread itu virus social ada way na pareng jungki buladon ya kanyang jipang ya kata kadai ke ba ngina kaliang sing ngibo kajingkli bat bangi sko ban kentu ya sarkar limba ka police department baka di balai ai ban kamar dore ji brio manu investigate iki baki mi hanu kotu baki thang ka ja kamet bodon burom jong wei ni klor jong ka ri ba ja brio jungi ba un kon poi hadu kan ini bakan nong hadu kan ni ti haroi galiam ni ko aru ban pentip ya ka sarkar jela kan bani ka preslis ke bangila ko hakmak jong ka bangila ka apil ke bangil pha shom menteri lambak sarkar jela konra sama bangi ong ba kamtam mani siang daya ban maintain ya ka curfew ban maintain ya social distance ban numi mi ba hak curfew hakam ko ni ka por habade ka curfew tingis ko ban pam singa ban tip sa sarkar balibay ni jing mo ijongi kamtam kumakani kapor kabadai kapor ba haban nge hoy baro upat baro ngiru
ikan tujur nakaliang kasih ujungi kumangilan nakapor por ni juang ba kasarkar ka ong ba hele man syong hiyan subha ba ni syong ba hiyan man mi syaba kamtam namar bila i ba menta khonyang jing pang ula poi helu kong ying jungi te ka i ka jing mut ka bangingi ai kalong ba ya kasarkar jala lingba ki district administrative ki DC office ba kin namla ba syabaro kana makan ya notification kan ngani ka press release bang lapha te ba kai ba ngi don menta kalong khamtam ya perkhat induk su ba majority ni ki kisam la khum ngani kasem kaya ban mi shabar banong ban thiet ban pet ban siu ban pet kasem jinge ya baro ladang ini keren hakaliam ka social distancing ru kan pen kelalong ka ba kham jenjar su ban akan lang yo ki lesing don kilo ki ban la don ni kunyang dipang kila ban bit limba ka jinge siu pet lani ladang ini keren hakaliam bakadi ka curfew kani hakpo curfew ka jing sya kan ka jing mot jang ka 144 RPC bangim dei ban mi shabar ti kum kawai na kajing burang markaliang ya kata kasyam jing ya ipa ba kum no bali sulit bet te hawai kaliang halor kata benta kai ka bangi kwa ya ka bangi an suggestion ya ka government kalong ba kan phano limba ki notification shakishnong shikidar barshnong ba kinu kidukan ki bedan ki ya kini ki communities ki marba mardi ka ban ki ba kidukan ki marba mardi limba kashnong kumalale kiwi kishnong hakishnong laban nu lale akani kam banging ngalay snow manakari bagi pertashnong ba kiwi kishnong ba kini siu lipat daga bakin shufun ki numbers bat bakin pa penpoi marba mardi aki yegin jakata kadi kawai nakaliang kajungi bangi suggest kamtam ki localities jan habaro ki kala kalong hakinu kishnong jong baro kadi kasih jantia ti kaba kalong ba kampep nakaliang hakaliang ka umpamong di kababun na kini nagishnong jungi kamtam ki badan markhap sor bat haposor laki long kiba ka hambuan kilong kiba shabar yung municipal area kiba ya umpamong di clash up na kaban shutit bet namar kadaru mentana thangi PE babaro ba nakaliang ka PHC ki pala man biang ya umpamong di apoin lading ya kran kamtam si kitai maulai di hadu kat mentang iba ki umbang di labon ki basyudi ki aptang na basyudi ki bar na nagikali ki di kumakan ni kapor mamenta hadin mangilayo ki jing kerpat ki babon ni nakali maseng tingi iba ki kim don shu ayen lakili tong umru umyo jaka bali tong namarba kajangai ka korum ndai ka makajangai ba hapan mi rumlong di kai ka bangi suggest ya government ba kan island no kali kidum tangki kali kidum kato kan tili la kalau mah kowe gisnong tang live tang ar live tili kowe gisnong bakam poin no ikum yen limba kali kidum te kata ki bangi kwa ban aya ka suggestion ya government kanang ba kan sok yu ba unum dan kam ban mi sabar ba ulit ban tong ni lani hakaliang balit siu pet hakum kan kapur ti tentang yawai syabangan perkut ya kani kaya ka ba masuksi bangi kung kasing suksi kaya kalong ba hakan ka present scenario ka ba kanjingja ka lang long ni kinang don ban ki basyum kabu halor kani kata kalong ba kinong mikmat ba pher haka jingyo ka jingkit ka jungi kidon ka to kani kithan ki ba kinong mikmat ki samphaw ngikmen ban ni suktanan ya kaya bangi i hakipo ka kabor ba kili samphaw siya kita ki sinong ki konsulsi ki jongki andai pause kalong na kompong kay ka bangi asko bade kalong mun ban ba kisam tangi kita ki balong no thik tangi but bang ki jongki katbai ki bamdai ki but bang ki yai lai te kani ka ba pasusi ba ko makani ka por wat pulong politics ko ba kum ki MLA ni ki MDC namar kan mau ba kay bot ka jongpi kamdai tamhunong penjok pi andai pi kumunong mi kman ba represent ya kato konsulsi ke jompi songo ba lala pile kanu le solunsar ailang ye kido namar hakum kani kapor ki baduk ki bajanjar bat ki barangli babun tiba ka jo kapor namar niyo ki phone call nagishnong per ki om bangim don shu kamar bang ngim don shu ka bam hiem la ka pisang idon da makamar bang don shu tengong nakali balay
phim u chu meli chu phi yom ba pumyo na we meli ka ba puling ngo bhai ni ka di kata te halor ni ka daw ba so bha kum ki nong ni khma pa phero pher lala phimi chakman kum ba phila shim ya rai ba phiyang na mata ka bha ka myat jang ba bun balang jang ba than ki jong phi te so bha ba le ka i kat ka jing panya ka ba phila thu phi ba phile salan sar tam chiput roi ban pa ko ko bang nilai rap kita le ya ka badi ban le ka ba ngam sip kren ya borok kinong bikman rai nga kren ki katu kan ni ki ba le ya ni kam ti kan ba ha ju por ngakwa ban ai ku ble pam i wi pi wei nadu ki doktor ki nurse hadu khamtam ya ki staff ba de kumju ya ki nong trei jam one jari i wi pi wei bala trei stom ubleng don ka ba phi wat ju ku slai ubleng don ka ba phi la phile ka nu ka kam ka ba phile na mata ku mang jong na khti no wei a service to man is a service to god kata ka de ke ba ngi na ka lem sen jong ngi ai te shwa bangan pendet ya ka di kalong no kumis benta bangan kren biang sepang di doktor sailu babam ko ai dor blei koi ka jiksneng nang ai ki ba shibo menta kum kani ka jingja ha kani ka por ba tang ba ban thang ya met ka jungi dani ban pendap ya met ka jungi phi me sha lada wei kuma chong no ta chut phi du phi lada wei na preng jungi udan bayo ya ka jingpang ya kani ka jingpang lada phile chu doktor lada doktor udinai tre ban sumare phi sko kum no ta ka por di kata ka de ke kabanga mabu jingli ban ni ko am ai ban phi sko thu phi ba ba ndai kum ha kani ka por wat ju ya tho ya wo am ban ni ka dok ti am ban ni ong ba o de ta kum long ndai ha kani ka por long de be tre lam tangi ni ko ble shi bol